Nina, ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan, ikatakan kami majua-jua. Ra selama hari Minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami si sekali enda dengar kebatin ibas gereja ta enda, ikatakan kami majua-jua. Kerendu nambai keriaman banta kerina, ibas benak kebatinta maridage sindekakan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagai perencana pelayanan gereja ta kubas wari-wari sirah enda. Momo hari Minggu tanggal 3 April 2022 siar tugas ibas kebatin wari Minggu enda emom pengkhotbah pendeta Berta berusinukaban STH, liturgi diaken Bapak Yola Sembiring, imam sekaligus warta jemaat Pertua Nandeleri Brutarigan, koordinator kebatin Pertua Bapak Osel Ginting, kolektan arah lembaga Mamrenari, pemusik naras Bapak Clarina Ginting, singalo-ngalo Pertua Bapak Ibrena Manihuruk. Tanggal 27 Maret 2022, karena kebatin umum dilaki pulung 40 kala, diberu 40 kala, kerina li jumlahna 80 kala, bagi pekerna jumlah persembahan umum buena Rp724.000, bagi pekerna jumlah persembahan ekstra 500 sada Rp1.000, enda guna klasi sebat. Bagi pekerna KKR dilaki pulung 5 kala, diberu 23 kala, kerina jumlahna 30 kala, bagi pekerna jumlah persembahan lit buena 163 kala. Karena perpulungan jabu, sektor rabu terem nasi pulung 10 kala, karena jumlah persembahan lit buena